بله حولك زیده به تایبەتی جیش آلی ئەنقەرە و ji bo asayîkirina pêwendiyan li gel Sûriyê têdayîn. Abdullah gedo endamê de siyasiya hevpeymaniyan niştimaniya opozisyona Sûriye û nûnerê henekese di nav opozisyoniyê de ji dîjon mêvanê min e. Silav bo te kekê Abdullah. Kek Abdullah yani diyar e ku li pişt perdeyê nêzîka heyek di navbeyna Anqere û Şamê de tê dîtin. Gelo Erdogan û Esed demek nêzik de hev û dû dibînin, peywendiya sayî dibin? Silav reis. Yani ev danûstandina di navbera Tirkiye û rejima Sûriyê ji 2016 de dest pê kiriye yani. Helbet di rêya Rûsar e yani 2016, 2022, 23 ya 24 demek dirêj e yani Türkiye hikûmeta Tirkiye hewldanê wê hene bi xurtî gitêkeliye bi rejima Sûriyê bike lê rejima Sûriyê jî ew jî hesabê xwe dike dixwaze fêm bike bê wê çê berjewendiyê wê tê dihebin yani heta ana nexuyaye rejîm û hikûmeta Tirkiye wê karibin tiştekî berbiçav bidin hev tenê ji hikûmeta Tirkiye re tiştekî giring ji bo mesela propaganda ji ber opozisyona Tirkiye gelek zext û fişarê dike dibêje xeber û yani ev hejarî û ev buhayî û ev betalbûna gothondirê Tirkiye dî çêbûyî sedema wê penaberê Sûriyê ne. Ji ber wê yekê jî ji bo hilbijartina û ji bo gelek tiştê dijî yani em bêjin berjewendiya hikûmeta Tirkî tê de heye îro li pêşberê wa tiştek heye meselen em bêjin dixwazin guhartina destûrê difikirin dixwazin hilbijartinên pêşwext û heta hilbijartinê sala 28 jî ew jî girengiyek heye giringiyek ji hikûmeta Tirkî re heye em bêjin cada Tirkî opozisyona Tirkî razî bike گو انو خبرو و از گه دیدم وی بابتا گو هونجی دل بیشن اجی وک ود بینم از بیجم تشتکی بوی رنگی لی تکار به حکم بک گوی هفدو ببینن یا جوی تشتکی بدن هفدو نا هلبت ما بستك رجيم سوري جيتي هي الرجيم السوري يرو اوجد من ضغط كيدي يرو ايريش الاسرائيلي لسر لبناني يعني احتمالك مزن هي قابو ايريش لبناني بيبت بيزانه دسيونيرو سوري دي و ترسق ضغطك بقي ادوا هالبجارتني الامريكا تشي بن يعني لغور انجامي اوان هالبجارتنا و چارانوسا سوريا بلكي ب امبيجن بيدس نشان كرن قالوا بمين بايدن يا ترامب قافاقو حريكي جوابي تشتكي نه وحكومتها يعني الرجيم السوري جي دخوازي قوي داري هنا كيفك حساب خوبك وقت دستك كيف دس فخينه بلكي يعني برجواندي حردواتي هي ايرو دانو ستاندن دراغ هاندني دبي لي براستي حياني تشي استي ويبسر كفي او برسا مازن دوردي كيكي عبد الله يعني روسيا قالك حول ده روسيا حول ده جو اليان نزيكي حفودو بكام ناف بین کاری دکه جوینا داویات ناف بین پوتین و اردوغان ده جیف مجارهات روجبه روسیا مفایاوی چیه سوداوی جه وی نزیکه یا انقره و شامی چیه بله روسیا پشی درباسی شر دیجی اوکرانیا بویه جیر قلس بویه هلبت يعني روشاوي در لسوريا قلس بوي ولا هم دبارن قلس بوي جير تشتكي قلكي جرنجي جي دنيا يربدو خيا كرنج هين يعني لسرقوتا خويه هين لسوريا هين لدفريد كاره تشتي خويا بريفه ببي تفله تشتكي ديجي دانو صندنا روسا بتركار تشتكي قلكي جرنج بيزاني يعني حياني شي درجه تركي الي كار بالروسار مثلا اوكرانيا ده مثلا تجاري ده مثلا جارك خدابو برج انه دانوستاندني الهفهاتني لسر عرضاوي ببي قالك جارا تركي دخوازي قواشي بك لسر امريكانا لسر شريكان خود ناتو ده قافا قوهم بردوان بن ده آليكاريا هيزين حسده ده ازيجي قفاشة كيلوا بكم ازيجي دسي خبدهم روسا يعني جبويك الهمبري يكيبه يعني اوجي برجواندين هف باش دنابرا حردو هدهن جبرويكي حردو جي دسي خويا جهف نابرن و دميدان سوري دي بتكزي كاكي عبد الله ارمانجا نزيكاهيا انقره وشامي
تيكبرنا ريفبريا خسرة؟ تركيا ما بس تكوي هي هلبت تركيا نجي إيرود يعني تركيا صالح حشتي اف حكومتي تركيا جنتين وهرتن روجاغو بكاكيدا كتي سوري دي حتاني روجا إيرو زانه جتكليني خرط رجيم سوري بكاكير هي يعني وحتاني آستكي تو باوري جدنا برا حردواده تنه ويا درجات كي سالا نوتو حشتا او بيمانا جير دوغوتن ادني جدنا برا واد تشيبوي جريد تركيا 5 كيلومتر درباسي خاكا سوريا جيبي بجبو إيريشكريني او مترسيه كود بيجي بكاكي سرخجي راك حتاني روجا إيرو او مترسيه وان لغورغ دبيجن دراغ هاندري دهنه تشتا بوليزي دبو يجي إيرو مترسيه پنابر سوريين جزيدي 3 مليون لسرخاكا تركيا دمينن وقو انا ما اني زمان يعني اوجي دبن دبابتين قال لك سركه تركيا حلبت جبو حردوا قال لك دخوازه دسي خبد شامي وكارب وحردوا بابتا جي بسكنينه سپاس بوده که عبدالله گدوش دیجون لگلنا